халкыбыздың мәшһүр Урал батыр эпосын язып ала. Сибайский институт является культурным, образовательным и научным центром башкирского Зауралья. Появление на аллее Батыра Мухаммеда Бурангулову не случайное явление, потому что вся творческая его деятельность тесно связана с нашим регионом. В 1910 году Мухаммед Шах Бурангулов переписал выдающийся эпос башкирского народа «Урал-Батыр» у наших земляков-сесенов Габита Аргамбаева и Хамита Аль-Мухаметова. На сегодняшнем празднике присутствуют уважаемые гости. Ректор Башкирского государственного университета Ахат Газизьянович Мустафин. Депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан и народный поэт Башкортостана Равиль Бикбаев. Депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Юнусова Эльвира Ахтямова. Глава администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан Халид Хамзович Сулейманов, а также руководители предприятий и учреждений. Наступил торжественный момент, ради которого мы собрались здесь. Право открыть бюст предоставляется ректору БГУ Ахату Газизьяновичу Мустафину, главе администрации городского округа города Сибай Республики Башкортостан Халиду Хамзовичу Сулейманову и директору Сибайского института БГУ Зиннору Кубайдуловичу Ярмухаметову. Bayramla hürmetli tuğanlar, bugün Sibay yerindegine bugün bütün Başkırstan'da ulu bayram, halkımızın gururluğu, bütün dünyaya tanılgan Ural Batır eposun yazıp algan büyük şahsımızga Muhammed Şah Burangulov'a şu epos yazıp alıngan yerde heykel asılan. Bundan bir neçe yıl ilk men bunda bulganda şulay degeydim. Eli dünyada bir işin kapkahının bir yağında bir şair, ikinci yağında ikinci şair karşı alıp durgan oku yurdu yok. Buna bil bizge istep kadar aytaman. Bugün yer şarında yoktur unday oku yurdu. Aldında 6 şahıska şulardan İşavı yazısıga, şairga koyulgan heykel. Bunun için hizge, şu yurttagi okusularga, okutuşlarga, bigrek de onun yeteksihi Zinnur Ubaydullah ulu Yarmuhametov'a men yazıcılar isminden, alimler isminden, özümüzdün deputatlar isminden ulu rahmetlerimdi yetkirem. Bu ulu kahramanlık, hele
bir gene eser yazmayın sala. Zinnur Ubeydullah ulu bizim edebiyatımızın tarihine ingen. Kilesekte bulasak şahıs. Ve şunday kişilerimizge hürmet kurhatip biz buna şunda turgan yaşlarının küllüne kilesek üstün matur güç, matur ruh, matur nur halabı. Bizge bir kur rahmet buna elimin Muhammed Şah ağayga, ulatayga qarab durdum da asılır altından nisi iken, nisi kilip sıktı iken buna bir okşagan, qaraşırız okşagan biz ağay bilen baydak yıllar aralaşıp yaşadık. Biz yaktaşlar, uğdarım bu yaktarından buna şunday askan vakitte bunun yapman asa almav uzunsa bir simbolik mağanaga iyi ayıptaşlar. Buran kılda kup tapkırlar, bitlep çıkarmaysa tuttular ötüldü. Bana 20 yıllardan oturtkanlar, 30 yıllardan oturtkanlar, Bulgaristan'da oturtkanlar. Hem 56 yıldağına aylanıp kayıttı. Lakin 66 yılda vefat bulganlar diklim Susuftarga, Nuriyevtarga küpbügne hatlar yazdılar. Onun eserlerin sahnede bildiru tütkülüğü bulmadı. Bunun bir güne kubayırı basılıp sıktı ağıydı jurnalında. Bunun 73 yıllığına arnalgan tantanan bölgeygine iyi gösteren. Ve şunday şahıslarımızga biz ihtiram kurhatar dikken demek biz özümüzün tarihimizga buna tugul, özümüzün bugünümüzge, özümüzün kilesekimizge bir zor yavaklılık bilen karayız. Bir zor rahmet sizge buna bugünkü gündüm sıraşudun istaliği itip bin sizge kitaplar bula getirgetlerine Dur böyle olur, dur. Bunlar benim yağmuruna basıp sıkılan bir donduğum kitap paralar oldu. Ben tağla bir iптеşler Ben 64 yıldan birli şu Ağide jurnal deyip baramam. 40 yıllık jurnal deyip baramam. Sonra varında ben yıkmak getire almadım. Tevge yıldım tüplebehim şu. Ben bütün jurnallarda hizge tapşırkam muğayım kabul etip alırım. Bayram bilen hürmet tuğanlar, rahmet. Таким образом, Мухаммедша Бурангулов был не только фольклористом, собирателем, но и чутким литературоведом и искусствоведом, обладавшим хорошим эстетическим вкусом. Все это поставило его в один ряд с крупными деятелями литературы и искусства нашей республики. Күренекле язучы Фәүзия Рәхимгулова Мөхәммәтша Бурангуловтың гыйльми эшмәкәрлеге тураһында алтын ҡомартҡы ҡалдырып, килер быуынға ғүмерен тиңһеҙ һәйкәл итте ул, тип яҙғайны. Эйе, үҙ заманында халыҡ араһында йөрөп, мәшһүр Урал Батыр, Акбуҙат, Мәргән менән Маянһылыу, Юлай менән Салауат кеүек ҡобайырҙар, иҫәпһеҙ һанһыҙ йырҙар, легендаларҙы киләсәк быуындарға еткереү өсөн баһалап бөткөһөҙ ҙур хеҙмәт башҡарған Мөхәммәтша Бурангуловтың үҙенә бөгөн халҡыбыҙ тура мәғәнәһендә лә, читләтелгән мәғәнәлә һәйкәл ҡуя. Урал Батыр эпосы буйынса халыҡ-ара кимәлдә төрлө ғилми-ғәмәли конференциялар үткәрелде. Был әҫәрҙең ЮНЕСКО-ның донъя халыҡтарының иң аҫыл рухи хазиналары исемлегенә индереү буйынса ҙур эш алып барылыуы ла шул турала һөйләй. Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Хәйҙәр Халидар улы Ғарипов тарафынан эшләнгән был бюста үткән йылдың июнь айында Сибай институтында юғары кимәлдә үткәрелгән Урал Батыр эпосы һәм донъя халыҡтарының эпик мираҫы тигән ғилми-ғәмәли конференция ҡарарҙарына ярашлы рәүештә эшләнде. Әлбиттә, бюст эшләтеү хәстәрлеген тотошлайы менән үҙ өҫтөнә алған Зиннур Ғөбәйҙулла улы һымаҡ инициативалы етәкселәр, бюсты урын еренә еткереп эшләү өсөн бар тырышлығын һалған Хәйҙәр Ғарипов һымаҡ талантлы ижадсылар булмаһа, конференцияһының ҡарары ҡоро ҡарар ғына булып ҡалыр ине.
Зиннур Губайдулла улы һәм Хәйдәр Халидар улына зур рәхмәттәребезне белдерәбез. Этот бюст создан по инициативе Зиннура Губайдуловича руками известного скульптора, заслуженного работника культуры Республики Башкортостан Хайдара Халидаровича Гарипова, согласно резолюции Международной научно-практической конференции «Эпос Урал-Батыр и эпическое наследие народов мира», которая была проведена на высоком уровне в прошлом году на базе Сибайского института. На этом торжественная церемония, посвященная открытию бюста Мухаммедши Бурангулову, объявляется закрытой. Благодарим за внимание. Thank you.